unanakubwire mukama kanda gukunda cyane ego ego kaka 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 sinoronka uko ndabivuga unanakubwire mukama ndagukunda cyane ego ego kaka ndagukunda cyane by'ukuri sinoronka uko ndabivuga kuna ndakubwire mukama akashala kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama Yesu Kristu uri umwami wanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama Yesu Kristu uri Kristo nkunda kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose muhanyi wanje wamye uri amahungiro yacu uko imbyaro zagiye zirakurikirana imisozi itaravuka utararema ijuru n'ibihugu kuva kera narindi uwamye uri Imana murahawe kaze kuri kino gicaniro cyo hagati ya saa 9 na saa 12 iki gicaniro cinahava iki gicaniro kitubera ubuhungiro iki gicaniro kidusubisamwo inkomezi iki gicaniro kiduhuza n'amahoro iki gicaniro kiduhuza n'ubudahangarwa iki gicaniro kituvumura iki gicaniro kitubohora iki gicaniro kidutandukanya n'ibisuzuguriro by'ubwoko bwose urahiriwe we wamaze guhishurirwa agaciro akamaro k'igicaniro c'inava urahiriwe wowe ufise ubutonganuke bw'umutima n'ubw'ibiganza urahiriwe wowe wumva neza ko ataco wowe ubwiryaryanyi Imana umushobora byose uyu mwanya ni wiyumve uyu mwanya wumve guhezagirwa uyu mwanya wumve imirindi y'ubutabarwa uyu mwanya wumve ububasha bwo gushoboza ubuzima bwawe kubaho burambye kandi buroraniwe uyu mwanya wumve ubutware bwo kukuremurira imitwaro yariremereje ubuzima bwawe uyu mwanya wumve urukundo n'igikundiro biguhuza n'ubudahangarwa bwa mushobora byose uyu mwanya uhezagirwe uyu mwanya urindwe uyu mwanya utabawe uyu mwanya unezereze uyu mwanya uhungishe uyu mwanya uhabwe ineza uhabwe icyubahiro uhabwe umugisha uhabwe umugwiza uyu mwanya ukirurutse umutima wawe kugira ngo igicaniro cyacu cyeze kugira ngo igicaniro cyacu cyemerwe n'Imana twambaze ubutware bw'ubutatubwira n'Imana imwe rudende uyu mwanya duhamagara amaraso meranda ya Yesu Kristo ayo maraso adatyorora ubuzima bwacu ayo maraso adatyorora ingingo zacu ayo maraso azaduhuze n'imibereho myiza ayo maraso azadutandukanye n'ibicumuro bitandukanye ayo maraso azahumanura ibihumanye biri muri twebwe ayo maraso azaremurura ingingo zacu ayo maraso aze yunamura abamaze kunamikwa n'amakuba ayo maraso aze atyorore amarangamutima yacu
ayo maraso adukiza ibikomere, ayo maraso adukure kw'igikago cyo mu mwuka, ayo maraso adutandukanye n'agahinda, ayo maraso aduhuze n'agahimbare, ayo maraso adutense, ayo maraso adutense, ayo maraso adutense, kandi ayo maraso aduhuze n'umugisha abana b'Imana twagenewe. Kirutse umutima wawe dusange. Dawe wacu Yesu ryagiye mu ijuru, wowe uri se w'umwami wacu Yesu Kristo. Izina ryawe witwa Yehova Shalom, izina ryawe witwa Yehova Shama, izina ryawe witwa Adonai, izina ryawe witwa Yehova Nisi, izina ryawe witwa Yehova Rafa. Uri Imana idukiza indwara z'ubwoko bwose, uri Imana idukura ku ibisuzuguro by'ubwoko bwose, uri Imana iriko itegekanya kutugira neza muri uyu mwaka mushasha, uri Imana iriko iradutenza, uri Imana iriko iradutyorora, uri Imana iriko iduhuza n'ukuri kw'ijambo ryayo, uri Imana iriko iraduhindurira amateka, uri Imana iriko irakiza abagwayi bari muri twebwe, uri Imana iriko irabohora ababoshe bari muri twebwe, uri Imana idutabara, uri Imana idutabara, uri Imana idutunga ikadutungisha kandi igatunganya ubuzima bwacu. Izina ryawe ryerana n'iryubaho muri twebwe, ubwami bwawe nibuze bube muri twebwe, ibyo ushaka nibize bikoreke ngaha ku isi nk'uko bikoreka mu ijuru Mukama, kandi ibyo ushaka nibize bibe mu buzima bwa twebwe abana bawe. Turahaye ikaze mutima wa mweranda w'ukuri, turahaye ikaze mutima wa mweranda w'ububasha. Naze kugira ngo hari umucyo habe umucyo mwinshi, naze kugira ngo hari umwijima habe umucyo, naze kugira ngo hari amahane hazaba amahoro, naze kugira ngo hari indwara habe amagara meza, naze kugira ngo hari urupfu hari impanuka, habe ubutabazi habe ubudahangarwa habe ubushobozi bwawe mushobora byose. Mutima w'Imana kaze, ngwino utuyoborere mu nzira igana ijuru, utongera inkomezi, tunogera Imana, ngwino uzabarira abarushe n'abihebuye, twese dushira agahinda, dusingiza Imana. Mbaraga z'abemera wiwibukumiza kiriziya iyacu ngwihora ibengerana mu rukundo n'ukuri. Mutima w'Imana ngwino ngwino, mutima wa Yesu ntuzi wacu, mutima mweranda ngwino ngwino, ingutuyobore roho. Roho w'Imana ngwino ngwino, Roho w'Imana ntuzi wacu, Roho w'Imana ngwino ngwino, ingudukomeze. Urakaza neza Mana mutima mweranda, kugira ngo ibyari byarangiritse mu buzima bwacu bikundike mu izina rya Yesu Kristo. Ingo mutima w'Imana uhoza abarira, ingo mutima w'Imana uha amahoro Burundi, ingo mutima w'Imana uha ubwenge indongozi z'Uburundi, ingo Mana mutima mweranda wiyoborere abashinga nawe bari mu Burundi, ngwino ukomeze kandi wuzuza umutima wo kuzuza inshingano abagabo bose b'Abarundi. Mana mutima mweranda uha ubwenge n'ubwitonzi abakenyezi bose, mutima w'urugo, mutima w'Imana kaze kugira ngo urwaruka rwacu, abasore n'abigeme, abahungu n'abakobwa,
abakuze n'abato bose buzure ubwenge bwawe, buzure ingabirano zawe, gutyo dushobore gutsinda umwijima w'isi, tuzamukire mu muco no mu ngabirano z'ubutatu bwa Imana imwe rudende, tubone gutabara ubuzima bwacu mu kubutandukanya n'icyitwa icyaha cyose kuko kibyara icyago, kandi dushobore kubera umuco amakungu, duhinduke ya sezerano twahererwa muri Matayo 5 ko turi umuco w'isi tukaba n'umunyu w'isi. Mukama Yesu Kristo umukozi mwiza, Yesu we uri umukiza w'indwara zose, abana bawe duhuriye kuri iri zamu, abana bawe duhuriye kuri iki gicaniro, abana bawe duhuriye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, baha ijambo ryawe, baha ububasha bwawe, baha ubushobozi bwawe, umwe wese mu byo ariko aragusaba. Hari ibyo bariko barashira ku gicaniro mu ntumbero zo kubaka umushinga w'ubutabazi, mu ntumbero zo kuronka imfunguruzo zugura amarembo y'ubutabazi, mu ntumbero zo kumva rya sezerano ry'uko ugiye kugendera imbere yacu ukagenda ukuraho ibihindizo by'ibyuma byose tugatabagwa. Yesu Kristo umukozi mwiza, raba uyu mwana wawe yamaze kuzana kuri iki gicaniro ibi bintu 12 yifuza ko Imana yomukorera, wese umwereke ko yageze ku gicaniro cy'inava, ntushingire ku ntege nke ziwe, ntushingire ku mibabaro yiwe, ntushingire ku bishobisho byiwe, ntushingire ku gahinda kiwe, ahubwo ushingire ku bubasha bwawe, kandi ushingire ku bushobozi bwawe, ushingire ku butabazi bwawe, ushingire ku kigongo cyawe. Yesu Yesu tubere umuco w'ubuzima, duhindurirwa amazina, duhindurirwa amateka, tube intwari zo kwizerwa muri ubu buzima buryoshye mu gihe tuyobowe n'umwuka w'Imana. Yesu mwungere mwiza, iyo turiko turagusaba tugusabira mu isezerano ry'ibyo watubwiye. Waratubwiye ngo nimwaheza gusaba byose ngo mugasabisha izina ryanje geranda, ngo muze mwizere ko data yabahaye ibyo byose mwamusabye, ngo kandi mubwirwe ko mumushimire. Jose ukumushimira gusa, ahubwo ndazitiriye imigisha yose tuje guhererwa kuri iki gicaniro cy'inava. Iki gicaniro turiko turakora muri Isaya 9 kikaba kiri mu izamu ryo hagati ya 9 na 12. Yesu manura ububasha bwawe, manura ubushobozi bwawe. Jewe sindi buvuge ngo ubishatse wodukize, ahubwo dukize kuko urabishaka kandi urabishoboye. Jewe sindi buvuge ngo ubishatse wodutunga, ukatuburanira kandi ukadutungisha, ahubwo bidukorere Yesu, duheze twasamika akanwa kacu tugushingire intahe. Ndagushimiye ko byose ubikorera mu mbabazi zawe. Hezagira aba bahungu n'abakobwa bawe, hezagira aba bagabo n'abagore, tabara abagowe, bohora ababoshe, ruhurira indushi, nezereza twebwe n'abadukomokako, unezereze kandi ugire neza n'abo dukomokako, unezereze abatwitayeho n'abatatwitayeho, abadusengera ubaha umugisha, abo duhuje umutima ubaha umugwiza, abatadusengera ubahindurira inzira, kuko muri byose na hose duhabwa umugisha n'umugwiza kubw'urukundo, ukuri n'ubutungane biba muri twebwe. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo umukozi mwiza, nsense naturi neza kuri abo bana bari kuri iki gicaniro, ngasenga mvuguruza icyitwa inabi cyose, cyane cyane abahise muri izamu rya 9, baha umugisha, baha umugwiza, baha umunezero, baha ubwenge, baha ubweranda, baha amagara meza, barira imyenda, barinde guturatura, bateturure, kandi ubahe ibyo byose bagusaba. Amen, amen, aleluya. Kuko turira turi mu bugaragu ukadusanga ukaduhoza,
turabizi ko iri jambo ryawe rimanuwe no kudutera iteka no kutumara intimba. Amen. Tugire Kristo. Muraba murameze neza. Urahiriwe wahisemo gusenga Imana umushobora byose. Muri Isaya 9 mutima mweranda amaye ko twoganira ku bintu bimwe bimwe bidudubiza mu mitima yacu, kubera ibibazo, kubera ibigeragezo cyangwa ibisuzuguriro runaka tuba twahuye naryo. Mbaje kubakeza kuko akamo tubabateye mu izamu rya 9 n'akamo tubabateye mu izamu rya 3 y'igitondo. Nabonye ko mwakitage muri ko murandika ibintu 12 mwifuza ko Imana iyo bakorera. Narabwiye ko twari twatanguye umwaka tubyandika, ariko kandi ibyo twanditse bishingiye ku ijwi ry'ubuhanuzi. Ijwi ry'ubuhanuzi naryo rigizwe cyane mu buryo budasanzwe n'amasezerano twasezeraniwe bishingiye kuri Bibiliya. Iyo niyo mpamvu icyo ujya gusanga wari waracyanditse kandi Imana yakikwishuye, uca ucana igicaniro cy'amashimwe, ntiwirengagize gushyira ku gicaniro cyawe umubavu ushimisha Imana, kuko niho honyine Imana yirahira ikavuga ngo sinzongera gukora ikintu kibabaza umwana wanje, gusinzongera guhanira muri rusangi. Kandi ntimukirengagize yuko buriya akenshi ibintu by'imivumo, ibintu by'imibabaro, ibintu by'ibisuzuguriro turabiterwa n'iki? Turabiterwa n'ibisokuru bibi bigendanira mu buzima bwacu, turabiterwa n'ibisokuru bibi bigendanira mu mitima yacu, turabiterwa n'amakarande, imivumo n'imikoshi dukura ku babyeyi batwibarutse. Numvikana neza ko iyo uzanye umubavu w'amashimwe ukabona intambwe Imana yakugejeje ko, na cyane ko uyu munsi turi ku ngazi ya 20 muri za ngazi 24 Imana ihagarika ko ubushobozi bwayo igaheza ikadutabara. Mwumve neza yuko mu mashimwe yawe Imana irabyihagira, ikabona uko yizigiye, ikabona uko yishimiye, igaheza igategura ikintu gishasha ikorera umutima wawe. Tugire Kristo. Muraho murameze neza. None rero ndiko ndaraba indoto zimwe zimwe, none rero ndiko ndaraba ubuzima bumwe bumwe abana b'Imana tugenda tubamo, ari ikintu ngomba kubabwira. Arimo Kristo yatanze umutwaro asaba n'impanuro, yagize audio, ntabwo nayicishije muri group, ariko yavuzemo ibintu bishingiye ku nyatsi. Yavuze ngo ndi umugabo yubatse, twe n'umukenyezi wanje turasenga, ariko hari ibintu bimaze igihe bitubako, ati kuko byisubirije nshimye kubaza mugira icyo muduhanuye. Yavuze ngo uwerutse umukenyezi we afise amafaranga ayabika mu nzu, agiye kuyatora arayabura, arayiga hose arayabura, kandi bari mu nzu bari babiri. Ku by'ukuri kumvikana ko umugabo avuga ati ikintu natoye. Ubu nawe vuba bwango yongeye gutora amahera, atora amwe yakoza bimwe, ayandi arayabika. Umushinga nawe ubatashe nawe amafaranga ayashanga arayabika. Bukeye ayo bakojeje ibyo yakoza yari yo bayatanze, ariko ayo basize mu nzu barayahebuye. Avuga ati none ibyo bintu ni ibiki koko? Niyemanura mwodoro. Reka ndababwira, ubundi izo ni inzira zibiri zo gutoramo inyishu. Ibyo birasa n'umutwaro w'umukobwa yakunzwe n'umuhungu, mwakamusambanya akamuta, kanamutera n'inda akamuta, we nawe namusambanye akamubenga, cyaka mutwara utwiwe akagenda. Ibyo bintu kugira ngo ushobore gutora inyishu y'ibyacu bituvako tutabifisemo uruhara kandi tutabyanse,
atari uko twabifinanse misi yose umuti inyishu bitorwa mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uburyo bw'umubiri, ni uburyo bugaragara. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bw'umwuka. Bwaba uburyo bw'umubiri urisuzuma ukaraba, bwaba uburyo bw'umwuka urisuzuma ukaraba. Reka mbere gato mu buryo bw'umubiri. Iki ni mwacyumva, hari inzitizi, hari uruhombo, hari imikoshi, hari iminaniro, hari akavuyo, hari agasuzuguriro ugiye gukurwa ko muri uyu mwaka mushasha tugiye gutanga. Bibwirwa bibwa amafaranga, bibwirwa bibwa ubutunzi, bibwirwa bibwa akazi, bibwirwa abibwe urukundo, bibwirwa abibwe igikundiro, bibwirwa abibwe impuzu, bibwirwa abibwe urubyaro, bibwirwa abibwe urugo, bibwirwa uwatakaje buri kintu kimwe cyose akunze kimufitiye akamaro ariko ntamenye impamvu yabitakaje. Allo, dukomere, Kristo ni muzima, ari hagati yacu. Yesu Kristo na kumira n'umwe, tuguruye imitima yacu. Yesu Kristo yo dukomeza. Tugire Kristo. Nimba hari ikintu mu buzima bwawe ukeneye ariko watakaje kandi bitakuvuyeko, kuva mu rukundo bitakuvuyeko, gusenya urugo bitakuvuyeko, kuba ingumba bitakuvuyeko, kuba umukene bitakuvuyeko, wabonye ko atabonebwa ufise, ngomba ndakwibire iri banga ridasanzwe. Banza usuzume kugwawe ruhande, nusuzume mu kibanza cya mugenza, kuko nifashishije akakaroro k'umugabo n'umugore batakaza amafaranga. Reka mfate ko muri batamusuma rimwe, reka nshingire kuri uyu mugabo yagize iyi audio agatanga uwo mutwaro. Reka mfate ko umugabo atari umusuma, atiyibisha. Mfate ko n'uyu mukenyezi atari umusuma. Umugabo mu kwiyumvira nabwirizwa gushyira mu mutwe ngo ubwo si umugore yagize amanyanga. No, byo musaba ikindi kintu, ahubwo ko amaze kuba mugenzi we akaba adafise ubuhamya ko ari we yiyibisha, biba byamaze kuja mu isi y'umwuka. Kubera basangiye ubutunzi, basangiye amarangamutima, baburiye hamwe, batangariye hamwe. Naho yo bari we yayige ucuronderera inyishu mu isi y'ibitagaragara. Nubona wawe undi yakubenga, na wawe undi yakwiyorobekako, na wawe undi yakuryaryanya, na wawe undi yakwanga, na wawe undi yakuburanya kandi mwarisoma mbike, kandi uzi ko wamugiriye neza akagushinyaguriza imbere y'abantu, akakwita izina utitwa, ucubizana mu isi y'ibitagaragara. Kubera Imana iravuga ngo ni jende mikibi nkarima n'icitse. Byumvikana ko ikintu kibabaza umutima w'umuntu ntigishobora kuba ku muntu Imana itabitse. Nibikunda ntibazosubire kubahenda. Ntigishobora kuba ku muntu Imana itabiretse ngo bibe, kuko ibishatse irabikwereka igaca ibibuza ntibibe, kandi bishatse irabikwereka ikabireka bikaba.
igacisha hariya ikakwereka ko itari ikwansi mugari ikintu mu mutima wawe wari ufise kitagira kitanezereza Imana. ari nayo y'umuntu twagorobecanije cyo kumugoroba yanyubatse rwose ingira uwundi muntu kuko ku buryo nasanze ntari umukiristo, nasanze ndi umunyabishobisho, ndapfukama nsaba imbabazi Imana, ngira icyizere ko yambabariye. Yatubwiye kuganira byutse agatwara abana ku ishuri ataramenyere kubatwara batwarwa n'umudamu wiwe, yiyambarira ikabutura mugabo ahura n'impanuka imeze ukuntu iri bizarre ku buryo omega iyo mpanuka niyo umuntu atazi kugendesha imodokari cyangwa atamenyereye ibarabara cyangwa wikiwerewere adafise icyo yibara, bamwe batwara imodokari barimo urumogi bameze nka ba marehemu. Mugabo antrote saa cyenda z'ubuca umumanaja wa business wa company yiwe yari yawe indoto ziwe ngo we n'umuryango we n'umudamu w'umenga bacitse amaguru bagize impanuka, ngo acarabyuka arasambuza iyo ndoto acatora ijambo ryo muri Yesaya aho Imana imwereka ko imukuye ko ibyonyi, reka mbifate uko muri rusange ibyonyi harimo imitego y'abasi, imitego y'abiyorobetsi, harimo agashinyaguro kabo tugendana, harimo ishari ry'abo tugendana, ibintu nk'ibyo kuko hari imisibo y'abo tutagiriye nabi ishobora kugara ikirere cyacu kandi mutavuga ngo turabanyantege ngeye. Namba Daniyeli yarapfukama gatatu ku munsi, Daniyeli agahabwa ibintu Imana yaganye byo mu myaka 70. Daniyeli akarotora indoto za bujije amahoro umwami kandi yaziroteye ku buriri bwiwe Daniyeli bataryama. Ndabarahiye ari umukozi w'Imana muganga umunsi umwe ubutware bw'ubuperesi burugara ikirere cya Daniyeli birakomera. Aha kugwa nuko yabandanije ari inginga aratitiriza arasanga. Byumvikana ko hari ibyo Imana ikura mu nzira, hari ubuhinga Imana dushiramo, hariho nabi bicishako. Iyo nayo uwo muntu yankomeje gute uwo mumanaje wiwe uko yamuhaye iryo jambo ku mugoroba aja mu masengesho ngo ari mu misi 40 nk'uko natwe turi mu misi 40, hasigaye imisi 2 gusa ngo tuyisoze ko tuzoyisoze itaki 31 mwijoro. Icyabaye ni iki? Ku mugoroba agiye gusenga asanga pastor ariko yigisha iryo jambo kandi yumva riramufashije ku buryo yasabye umukenyezi wiwe ko boshikira abarisoma ryose bakuzako, niyo yikangura karabasanga wa mumanaja wiwe yagize iki yamunge rya jambo nyine ramubaza ati yamaruka kuvugana na pastor kuko basengera muri eglise atoya yumvamo ikindi kintu ndiko ndavuga jewe cyane uva ko ari itanguro 15 nzo kurinda ngimbone y'ijisho ryanje. Ibyo twatakaje ibyacu bigomba kutuvako. Imana ifise uburyo bwinshi bwo kubikingira, rimwe na rimwe bishingiye ku mbaraga z'amasengesho yacu, ikindi gihe turi mu ntege nke bigashingira ku butware, ku bubasha, ku bushobozi bw'Imana. Mubyumve ngo nimusubire kunegrija, nimusubire gufinata kubahesha umugisha wanyu. Nasigaye ndavuga ni uwo muntu numwasha umugisha wo gusumba wo umugisha wewe umuhakazi. Ndavuga ni uwo muntu akwiye agashimwe ndi uzogenda utamuhaye ikintu atazibagira kuko numuhesha umugisha wawe. Icyabaye ni giki? Icyakoretse ni giki?
Imana ntisuzugurwa. Nashimye ukuntu uwo muntu yabizirikanye ko rwose kandi akabiha agaciro. None rero ngomba nganire n'abantu mufise ibyo mwatakaje. Imana mu kubibatorera nizoshingira mu bigaragara. Hamwe wamushinga nayo yoronderera inyishu mu mukenyezi we ngo nuko ari we babana mu nzu wenyine ryo munanitse. Mugabo naronderera inyishu ku mavi agiye gutsinda kandi agiye kwitandukanya n'icitwa iki inyatsi. Iyo ni inyatsi y'amahoro, iyo ni inyatsi y'umubano mwiza, iyo ni inyatsi y'urukundo, iyo ni inyatsi y'igikundiro, iyo ni inyatsi y'ibyiza, iyo ni inyatsi y'ibyishimo, iyo ni inyatsi y'agahimbano, iyo ni inyatsi y'ubweranda, iyo ni inyatsi y'ubutsinzi, iyo ni inyatsi y'ukuramba. Uriya nka ndagenda bagira inama mwebwe, hari ikintu kidasanzwe mugomba kuronka muri umwaka wa 2026 notama gusubizwa ibyanyu byariwe n'inzige. Yoweli yarantu yaravuga ngo nkako ibyariwe n'inzige ngiye kubibasubiza ngo kuko inzige zari ingabo zanje. Erega Imana niyanga ko tubabara, erega Imana niyanga ko tugerageza, erega Imana niyanga ko tugwaza, no, ahubwo yanga ko duheranwa n'umubabaro. Idukaburisha amakuba, idukaburisha amagogo. Ubuhanuzi bwa Isaya buravuga ngo nkako mu magogo niho nagutyororeye. Mwakurya batyororera inzahabu mu muriro. Ngo je sinakoresheje umuriro mu kugutyorora, mu kugupima, mu kugushira ku munzani, nagukoresheje amakuba, amagogo. Byumvikana ko muri ibyo bisuzuguro Imana igomba kukwigarurirako. Nica kimwe na za ndoto mbi mugira. Mu ndoto mbi nikabara kavuye n'agasuzuguro Imana ibashakira. Ahubwo Imana ibiriko irabereka ko mukwiye kuyigarukirako kugira ngo ihindure amateka y'ubuzima bwanyu. Biragoye gutsinda icirukira muri wewe. Mugabo biroroshe cyane gutsinda, guhunga, kwica, guhonya, gutikiza iciruka inyuma yawe. N'ubutabazi babworoshe. Ndiko ndavuga ikintu kimwe. Bakundu abo mukama mubyumve ko turi abana b'Imana. Yeremiya 45 ariko aravuga kuri Baruki. Yaravuze ngo uri guri Dodomba ngo we jewe ndagowe. Ngo nkakama kuba yongeye kuyana, inabi yongeye kuyindi, agahinda kazanye intimba yazanye inunu yazanye iki akabonge. Ngo nanuriko wiyumvira ukundi kuntu wobigira. Ni kwa kwiyumvira, kuraguza ubimenye, gusambana ubimenye, kubesha ubimenye, guhunga umurozi, kugira ikibyo byose ngo bireke. Ngo ni jewe nakiri kibi ngagisuka, mwakiri neza nkayisuka, ngo byose nkabigirira abantu bose susenga cyane usenga bukebuke. Ngo ariko wowe ngiye kugutabara uzoja hose kukubera iki? Kuko wanyizigiye, kuko wanyishimiye. Imana iraje gutabara kuko yizigiye, kuko yishimiye. Ibisigaye byose nibyo kubyonga akarere. Ntabwo ugomba kuzimura ibyawe byazimiye, kugomba kumenya ukuri k'ubuzima bwawe. Ngwino reka ngume kuri wa mukristo wa mushinga natakaza amafaranga ari mu nzu kandi bari kumwe n'umugore gusa. Fata amafaranga yandi azokurikira uzoroha. Ureke kwiyitirira ubutunzi no kubwitirira umuryango wawe. Ukiyakora nibazo bari 10,000, igihumbi gishira Imana. Gende wubaka igicaniro cy'inavu, wubakira igicaniro cy'ubudahangarwa, wubaka igicaniro cy'ubutunzi buzira umubabaro, wubaka igicaniro cy'ubutabazi bwuzuye. Ubwira Imana uti niwe wabimpaye, akireka igihumbi
ndakizanye mu nzu y'ububiko bwawe, ntihazobura ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ntuvuge ngo ubaye patiri cyangwa masere cyangwa anita cyangwa pasitori cyangwa no. Akira nshize mu nzu y'ububiko bwawe. Ya nzu y'ububiko bw'amadayimoni uzoba uyugaye umuryango, kuko izo nzu zibiri ntizibangikanwa, imiryango yazo ntibangikanwa. Ndabikubwira impamvu. Ubundi abigisha b'ijambo ry'Imana dukunda kwigisha dushingiye muri Malakiya 3. Jo nateye intambwe njana mu gitabo cy'amategeko 26, ariko reka mbabwire no muri Samuweli ngo isanduku y'umukama kubera ijambo ry'Imana ryari ryabaye, abari kuba basabura ngo bakazempera bakahinduka bazempirisi. Kandi Imana yari yashizeho itegeko ryo muri oringa tegeko ry'inava kiripreju kirineje. Barazempera koko, babikora uko babyumva. Imana ibatuma ku muhanuzi, hera aricecekera, undi munsi Imana ibicira rimwe. Isanduku y'umukama ijamo bansi b'umukama. Ubutunzi bwacu bwagerereye aho butari kugerera. Niyo mpamvu tubwirizwa kwitwararika kutaryaganya Imana kimwe muri 10, kugira ngo tuvumuze ingingo zacu, tureke guhorana imiti yo kwa muganga niyo mu Kirundi. Tuvumuze ubutunzi bwacu, bureke guhora butubuza amahoro mu marangamutima yacu. Ndavuga simvura, ndi muto sindi gito, nuzuye umutima mweranda. Isanduku y'umukama Abafilisiti barayitiranije, bayishyira mu kazu ka Dagoni kuko yari imana yabo. Barahungabanya gushika abatware 5 bo mu ntara 5 z'Ubufilisiti. Byabaye ngombwa ko baterateranya amafaranga bagacurisha inzaho, kuko Imana yari yabamaze ibaca ibitsi by'ibirenge, baribwa n'imbeba. Baja kuraguza umupfuma babwira icyo bakora. Ibyo babwiye byose byabatwaye ubutunzi, basanga bacuye ku Mana. Cya kigirwamana cyabo gicika ijire, amaboko aratatana. Ni nk'uko nawe wacitse intege, gicika ijire, umutwe utandukana n'umutumba. Ni nk'uko nawe utanguye kugira amakinga mu rugo rwawe, gicika ijire, umutumba utandukana n'amaguru. Ni nk'uko nawe utanguye kwibaza uti none nzogira umwete wo kurondera gute amafaranga nayabika nayakoze icyo nkeneye kuyakotsa. Umupfumu yarababwiye ngo Imana y'Isirayeli ikunda ibintu bibiri, ikunda icyubahiro n'amashikara. Alo hagikuzo nyagasani, hagikuzo hagikuzo nyagasani Yesu Kristo. Impundu ni yawe Yesu, amashimwe na yawe Kristo. Reka tukwamamaze ko watitangiye, ugatanga umubiri wawe kumwe n'amaraso yawe, uragahora usingiza iteka ryose. Ngo Imana yacu ikunda amashikanwa n'icyubahiro.
byabatwaye ikiguzi kinini. Imana yadushiriyeho itegeko ry'inama, wowe ugomba gukurwa kwiga isuzuguro n'ikihe kindi wakora. Baragusutse. Arigiye kumvira itegeko ry'umukama bizobasumbirana kure cyane, gukora ubuzi bwa buri munsi mugahembwa. Wahembwa mu madolari cyangwa mu mayero birakura, ngo uhembwe no mu mareyali nasanze afise agaciro gusumba ibyo byose. Kwitera igifu, kwitera makiyaje, ukambara ubusa, kuba mu kaduka keza no mu kazu keza, hari igihe uzosanga byose bihabwa agaciro n'icyacu mutajyajyanye Imana ndabarahiye. Nasanze Bibiliya itatubuza kurahira. Petero gusa yavuze mu mvugo yawe ego canke oya. Mugabo yavuze ngo nturahirire ubusa izina ry'Imana. Bisigura ko ushobora kurirahira uvutse ukuri. Nuzuye umutima mwerana nakurahira. Nahandi nukuri. Oya, sakwanga akuraga icamunaniye. Kandi sakwanga aguha ifi ngugumurobeza, akakwima igara, akakwima farumasi. Nimubure guhaguruka n'ukwemera kwanyu. Kuba turakwimigisha ngo gira umugisha, gira amahoro, rongorwa, byara, uzobikora mugabo. Umunsi umwe Imana ibikunyage atagitabara. Kubera iki abahanuzi turafise ubutware, ububasha bwo guhamagara ikintu kiri muri stoke y'Imana kikaza mu karere. Mugabo nimba batakwigisha icyuko ico kintu kizigama, ndakurayo ushobora guhura n'ubuhundeko ugatanga. Erega ndi kwigisha muto kubigandaro ni mwabwishitseko. Imanza zose ziciriwe mu mubiri ziba zishobora gusubirwa. Icyanangaje nuko kera bavuga ngo gasambura amanza ubira rugaruka nikarushira. Muri senaro y'inama, Mana, abana b'isi bazi ubwenge, mwubaho batunganya amategeko y'ibihugu. Mwebwe abana b'ubugingo nimwe musinziriye. Ibyo ni ibibazo byo mu isi y'umwuka, si ibibazo by'ibigaragara. Muzokomeza murarambutse amaso, bakubwira ngo ufise nk'ayina, uhiga uwo yitirirwa atazopfuma mbyarira abana umuburi. Kimero ciza kiboneke, ngakubwira ngo ukibyaza umusaruro. Mana mfasha. Oya, reka tureke ibintu bya simplesse, reka tureke ibintu by'ukujebajeba. Bawewe biyu ibintu bya perhaps, donc itinente, soronwa, ibyo bintu mubikure. Ba Kristo muri kuri iki gicaniro cy'inama, aho nyene uri mu bugwayi bwawe, mu bugumba bwawe, mu nzangano, mu bisuzuguro, mu biheko. Reka ndakubwira ngo nizo naro zosugurukirako zitakudumanya, sibyo? Zitakudumanya zizogukorora. Igihe twinjiye umwambaro w'ubukinzita, ambura icyo ni igisabo muganye n'itegeko. Ndazi ko ariko kiva rikarakora. Ubishatse woza ukabohoka, ubishatse woza ukatabagwa, ubishatse woza ugakugwa mwakavuyo kwakavuyo k'umubabaro. Ubishatse ngwino ugire Yesu, ngubishatse wankiza, ubishatse wankiza, waye mu muhogo, ubishatse wankiza, ubishatse wankiza, nyarya, ubishatse wankiza, ubishatse wankiza. Yibwire ya madeni,
yibwire ka gahinda. Ibyo mwanditse 12 ibyo nimutigomera mwebwe nyene mubyitegwe kwishurwa ubukwi bwango, kuko Mukama ari mu gihe cyo kutwereka ubu ni nazo bwiye. Imana ipfuira icyubahiro cyayo, igapfuira amashikanwa yayo, ikivugira ngo muguma mugendana amajambo atari yo mu mitima yayo, ngo mukavuga ngo mbega Mana turaguhenda, tuguhenda mu biki? Ngo muramenda mu gihe mugoreka amashikanwa yanje mukaryajyanya ibyacu. Ngo burabasiho mumaramare muteterwe, muze mwongeragereshe kimwe muri 10, mwese murabe ingene ndabakura kw'ibyonyi, mwabagomera kw'ingomero z'imigisha, mwabahuza n'ibyo mukeneye, mwabatera iteka, mwabateturura, mwabarenganura, mwabahesagira. Mana yanje we, Mana yanje we, Mana yanje we. Uri mu mine yawe Papa, ntacyo yo kwinona kuko muzigamye. Aho ukwiye kugendera ni mu minwe y'Imana kandi ukamuyishimiye. Nta kindi kintu na kimwe. Gende mugeragereshe Imana kimwe muri 10, muyigeragereshe kugwanya icana imengamiro yacu. Umunsi uri mu ntege nke ujye upfuka muvuge nka Dawudi ngo nubwo nagerageza Mukama mbabarira rwose, ntumarure mu banyabyaha, ntumanire mu bagome. Dawudi niwe wabivuze na Samusoni mu gihe Imana yari muhaye ihembe akica ry'indogobe, akica Abafilisiti 1000 bari bamuboshe, kandi umutima w'Imana yaje abucagagura imigozi yari muriko, maze Samusoni ariyendera arijugunya, acahakwa kwicwa n'inyota, aca asenga isengesho ryo mu kabande rivuga ngo Uwiteka mbabarira rwose, ntiwemere ko umubyimba wanje uharugwa muri aya makafe, muri aba batakebwe. Niwari ukwiye gutunura nk'uko abapagani batunuye, niwari ukwiye kugoka nk'uko abapagani bagoka, niwari ukwiye kumenja nk'uko abapagani bamenja, niwari ukwiye kubura imbabazi nk'uko ababyawe na Shetani babutse imbabazi. Mushaka kuncira urubanza ngo nababyawe na Shetani bari. Urumva rero Yesu Kristo yavuze ikinyoma, yavuze ngo mwagasoni Shetani kuko base kumwemera, base kwemera ibitangaza bwiwe. Kinigihe cyacu cyo kunezerwa, kinigihe cyacu cyo gutabarwa, kinigihe cyacu cyo guhabwa umugisha, kinigihe cyacu cyo guhabwa umugwiza. Ibyanyu byazimiye bigarugwe. Nshingiye kuri ibintu 12 wanditse, abatarabyandika ne mu byandike. Ibi bintu 12 bigiye kuza kuri iki gicaniro cy'inahavu, ndagusabye ubyandikane umutima wizeye ko Imana ibibona. Tubizamuye ku gicaniro, tugiye kubihuza n'igicaniro cyo mwishe, tugiye gupfukama dusenge, kandi tuzorekura umutima w'Imana. Imana itahaye amahoro abayisabye amahoro, Imana idahaye urubyaro abayisabye urubyaro. Jewe ndacinginga ugushika imyaka 70, bisigaje iminsi 24 waninjire mu minsi 43. Navuye itariki 21 mu minsi 23, itariki 21 z'ukwezi kwa mbere nzoba mu myaka 43. Navuga nzoba sigaje imyaka 70 n'ingana, 70 n'ingana. Mirongo umunani n'indwi. Voilà. 77. Yo!
egasigaje imyaka idasanzwe kandi ninjiye no mu mwaka udasanzwe 23 no kuvuga harimo ubumana gusa bwuzuye butatubwirana bwuzuye yamwe kawaye umva tugiye kuririmba ngo haleluya tibitiye laissez passer tuzohinyika twebwe tuzohinyika shetani iri kuri bariyeri twebwe tuzunguruke data dusanganirwe na Kristo ego turabana b'Imana tibitiye laissez passer haleluya tibitiye laissez passer ababyeyi mwifitiye laissez passer haleluya tibitiye laissez senibibondo mwifitiye laissez passer haleluya tibitiye laissez passer abanyamadeni abamwita ngo ni ingumba abamwita ngo n'abasaziwa abamwita ngo ni bakajyamye abamwita ngo ni bagakeke vuga ngo laissez passer izo habicika mbegandi imireje rero yitwa ndi passport itwa ngwiki vuga laissez passer ngani yo mu karere ke akambyicicekere gatoya mwuka w'Imana akomeza avuga ariko icyo nari kuganira nanje nicyo nari kuganira nawe icyo twari kuganira n'Imana ni igiki buri cyonyi cyose nukekeranye kwandika ingero 12 byumvikana ko nicyo cyo gutakaza ubutunzi bwawe kuva mu rukundo kugira urukundo rw'akajagari kugira ubutunzi bw'akajagari guhorana intekera ku mutwe guhora wirukana uyu munsi rero hari ikintu abakristo mutazi gusaba nko murundi cyangwa murundi kazi utore kurasaba inzu y'ukuba uri kugonga abana baziyubakiye bari kutubyaza umusaruro arakubwira umva cyangwa akubwira umugenzi wanje yubatse inzu ngo batugije miliyoni 1 bisigura ko umvanika mbabwire nagiro bitire muto ariko ni nyigisho bisigura ko wewe mugihe wabaye itaraduza vare umucungurupa ikibabaje nimbura umwarimu kazi urumuganga nibazokuduza umushara nibazokugabanura urugendo nibazokugabanura amasaha y'ugukora mugabo bari kubabyaza umusaruro none ntimuri gupfukama ngo musabe Imana kuko nagiye nsanga Imana ifise ubudahangarwa bwo guha ubutunzi buke uyuba umuntu yuba Imana sikesha ronke ibintu biduduye bije bukwe na bukwe ni muri kwikangura ni muri kubivuga ni muri kwikangura ni muri kubisengera none byo ni biki muri gusengera kapaserishi tirikiye kwimukize ngako kuko nitwe twubaha Imana barundi kazi today humura akaba maze guwera wari yaragize umuje w'umwami waramu yagaze karavuga ati ntabwo yabwinama nzongera kuba ngo bategura ngo bagiye gutera murazi ikintu cyababayeko ndakibashingira na Bibiliya irabivuga reka babwira akantu kamwe Shetani wa mubiyama mubyumviritse azanuru agalala akamatura simyami myinshi yakumuriro ariko ntashobora gushingura karimbi keza kumusaraba Kristo yashinze jewe Rawa ngo jangu yajitanize ndahimana ngo none kubiki arabantu mwafashe urumva mushiraho bariyeri kumbe mwirukanye itegeko ry'Uwiteka uravuga uti umugore nasambana nzomwirukane kada Imana iramuteza nicyo gisuzuguro kuko we nuzi gisoko uravukamo wangana n'ibyo ubona gusa wangana n'ikimero ciwe n'amataye yiwe gusa eka ahubwo komeza uvuga uti nanisegenya ni yago kuko iyo ndi gushira kuri programme nawe nishira kuri programme
igerezo, intambara, inzara, ariko ibyo turabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo. None isegenya ntiyagwa, inkukura igatsaza, ryo umuyaga uhuse bigasurirana. Nzi ko atacyansaba kuko jewe nshinze ku rutare, ryo nziritse umutima hera cyane. N'Imana igiye kudutereka muri uyu mwaka mushya. Nutayishimira ntuzohabona. Ngo uwishimiye Imana nzima niwahiriwe, ntabwo ari ukakereza ububasha bwayo. Mpagaze ahantu hera, ndatangara mbonye. Nahanyene ku gicaniro ndabarahiye. Nyamugabo yubipinga cyangwa ntukareke gushyira ku mubavu wawe umota neza. Ntukareke gushyira ku amashimwe yawe. Ntukareke gushyira ku agakwi ko kuhegenyetsa. Ntukareke gushyira ku rwibutso. No. Bireke bari kugusuka. Imana icaganya nicanyana nawe uzogikuraho. Mpagaze ahantu hera, ndatangara mbonye, ryo imigabo y'Imana n'ingeni yishitsa. Umva inyigisha muri mutima, agakiza gashitse, jewe sinzatirimuka hera cyane. Reka kubivamo. Injira pana zandirimbo ngo Samusoni mbega uruganya tegandogamye, ariko umunwa uranyagirirwa iki winjitse haragutse. Niko Yohana 14 yavutse. Mu ngoro kwa data haragutse winjitse. Uwo munwa wanyu unyagirirwa iki? Ntusubire kwemera ko hari igihimba cyawe kinyagirwa. Oya, komera kandi ukomeze bene wanyu. Aha niho tugiye kurongera ibyacu byazimiye. Aha niho tugiye gukurirwa ko amakuba y'ubwoko bwose. Ntabwo usubira kuguhenda ngo uribwe kuko uhagaze mu itegeko ry'Imana. Ntabwo usubira kukubwira ngo urasuzuguritse kuko watebwe kwishurwa. Ni wowe uzobwira umugabo ati watebwe warihe, ko umwana bageze mu wa 6, maze Imana ikabatera iteka ikabakura kw'ibisuzuguro bindi bikurikira bishobora gushikira uwo uri mu rugo. Ni wowe Imana izotera iteka ikaguha igisubizo cy'ibibazo byawe kitongera kwa gahinda ukundi. Iki ni igihe cyo gutabagwa, iki ni igihe cyo guhesagirwa. None rero niyihe nyishu umpaye wa mushinga nawe atakaza ubutunzi bwiwe kandi ari kumwe n'umukenyezi wiwe atawundi bari kumwe? Genda ugerageresha Imana kimwe muri 10. Umukenyezi nimwabyumva kumwe nawe abikore, kandi nawe mutobyumva kumwe. Wewe uvuga uti kugwanje ruhande narose 100, 10 si cyanje, narose 1,000,000 si cyanje. Ujya mugisha wo kugicaniro bazokwaturako mu bikoro ko Imana ibitegeka ko bikoko, sibyo? Ujya mugisha bakwaturako uzokuraho icyo cyose, kuko hari igihe haragatunda kandi abijya by'amafaranga yanyu bahamura baca amatwi bagiriki bijya nibishoboka ku mwana w'Imana. Hari igihe hari umurozi yamaze kwinjira agaca muri umwe muri mwebwe mwubakanye, we wakumva yo bikora akabyihakana, kandi icyo gihe siwe abakeneye deliverance. Kuko abayimva naho uwo mwica uwo muntu, naho wakubita n'umugeti ushirako n'amazi ashushe, niyo bikwemerera. Ahubwo agerageza agakora strategy kandi mudafite inama
abatabikoze murabiharira mugaje kuko nzi ko araho nabikoze sinobiharira. Hari igihe uba uri umugore ukaba ushangashiwe hari ikintu wipfuza mutagihurije ko n'umugabo amafaranga ukamubwira ko yibwirika mbabwira ikintu kimwe kandi ntibiba ari ibyo gukemurirwa mu mubiri no kubera iki igituma bitari ibyo gukemurirwa mu mubiri nuko iyo bikemuriwe mu mubiri muricana cyangwa mugasambura urugo. Mugabo iyo bikemuriwe mu mwuka n'Imana ibicabona ikaba umucamanza kandi icyo gisuzuguriro kikava. Akarorero rero nigeze kuba nubatse urugo neza nk'abandi bose ndi no mu bantu burya wubatse umwanya muto urugo rwiza naho byari bigoye byasaba kwihangana cyane kandi kwihangana ni karite y'umukristo. Mugabo hari igihe bigera bikadundumira ntimubyinjiramo ngo hama ngo wihanganye kugera rya ruhagarika ryari sinahagaze kuko n'ubu ndi mu muhamagaro wanje. Ni kuvuga rero abatabizi mwitekanire mu Bazeni Box. Ni kuvuga rero icyabaye n'ingiki ubundi munsi ndamufunctionnaire mbangabona ko bise umugabo kineke nkabona kubera rwose nta kintu kimana mujyajya nyambi mu uko nyene nkabona ko azi kwiyabika neza nta déplacement abura agenda n'imodoka ya mushiki agenda n'imodoka yiwe mugacenge ibirometero mfishinda munda no sinaheka nukuri bigendeka nabi ngera ku rwego ariho urudanazo nakora rurahomba uwaduhemba araduhenera aragenda mugabo nitwabyumva kumwe aranerekerana kandi je ndayahembwe neza n'umuryango. Musi umwe rero nje gwarutsa tujya duhera two muri feste baba baratwegeranije icyo twita nimba ari analysis mbyibuka neza cyane n'igiki ningo umugambi ndi kumwe n'umudamu mugenzi wanje Imana mumugisha rwose yitwa Joyce yamanuye ataburyarye mugabo gusa icyo yamanuye n'icupa kurugo. Ni kuvuga iki rero kandi nawe yarafise umubabaro uginda wibwira wayiraye mugaturakeneye abantu baraye kuri izo nda ubara ba Kristo bavuga bati reka Imana abariyo ikemura ibibazo byanje. Turaganira twirwanye muri feste ya Mera tuyaronka bwije ngo masaa 11 kuko yari maze kugira banke ya feste ibujumbura nyari bwaje Gitega katwara baduga Gitega tugenda hatakariza n'agatelefone. Burya iyo ufise ingabire y'Imana muri wewe ushobora kuremenanya ibicumuro ushobora kuremenanya ububeshi mugabo Imana ikaguhana kuko natakaje telefone yambabaje cyane ntongeye gutunga mu buzima bwanje naye bagiye mutuka mugana atahanyika inyoma ambwira ati nuyamubwira uko yazanye ayakoresha uko bishaka kandi ryade numuganyire n'ubundi bongera kugukaka rero mubwire ko wayabutse nazoja kubibaza kandi koko muduhera twanje baze bankatagwera ndi ingumi naraime nayo bwadutore twarashobora kundira iryo deni ndashika mugabo rero wa mugore atamenyereye kubesha umugabo arambaza tugeze ndabwira ndiko ndaza maze gushika arambwira ngo tsanyangane buri yaro n'amafaranga bamahaye aca bayabikemye umenga yabyibwiye yabyumvise avuga ati sha utanguye nabi ndabwira ati sinanguye nabi nawe nyiketse ko tariko arambwira nisangana mubwiye nabi mugabo kubyukuru duhera natuzitse natunyegeje ndiye babantu kuko nawe yari yararaye kw'iryo deni nzime kandi bameraniye inyungu mugenda yirose ndayizana mu muryango. Icyabaye n'ingiki nimwe bako bigenze uko ibyo amafaranga bice bitangura kunyura murumva ko mbeshe mugabo ubukurikira nawe atangura kuburoka amafaranga yiwe ku buryo ubwigwa n'amafagitire y'abaguri ibiyere n'amafana n'amamusteri hari umugabo ushaka kuvuga utuye yasoroye yanyoye nta mugabo usaba kuri fagitire bari kwa musteri biyere n'ifanta ucuma gutagera n'abantu batandukanye natwe tutagira n'amakara niga umugambi kumwe w'amafaranga nabikoze rimwe rizima cyane uruguruza ko ne muri kopeki nabuze amahoro nawe abura amahoro mugasinamenya ko bimutwaye umutima burundu ku buryo ari wa muntu atababarira atazongera kugaruka mu rugo. Gero mutabiceza ko cyabaye n'igiki je nabyutse ijoro ndakuruka ijoro nabisinye kuri boutique banyishitse ndavuga no umuntu nasaba amafaranga akiruka akabyuka ijoro akiruka atagisiga n'inusu y'umuceri w'abana bona ko dutunzwe n'imyumbati gusa nakindi kintu ndi umukorera ndabyuka kugira ngo nazonkeme mwumve ubwenge bwo kwibasibo kugira ngo nazonkeme jewe nayatorera rimwe kugira azovuge ngo nayataye mu kabari nazovuge ngo yawase akura mu makeye nsopa umufuko navuga ati nimba hari umufuko urimo menshi n'ubundi urimo makeye ayishikira ko nazovuga ati hatakaye kuko akunda gutaha ku moto ndawatasanga mwase 150 ndayatora
jewe sinarimenyeye kubika amahera yanje. Amahera numvise ko atongwigwa mu ntoki kandi mwumve ngo ni mu 2013. Mwumve ngo nari umufonctionnaire guhera mu 2008. Impera z'ibihumbi 2007. Cyabaye n'igiki agakantu k'amafasha. Ibyanyu byazimiye mu birondere mu buryo bw'ubumana, apana mu buryo bw'ibigaragara, kuko uburyo bw'ibigaragara ufise amayeri menshi. Icyabaye n'igiki jewe nje ngaho ya mafaranga nagenda ndayiguruza konte n'ubu nibuka nimero zayo muri Copec kandi iyo nayo mbikwa ko nayibuka. Icyabaye n'igiki ndavuga ni je nanyica aniyo nzogirira nanyirukana niyo nzogirira itike mbaza ndayabika, ariko muri uko kubanza kuyabika sinagira amahoro. Ndagenda ndi umukozi yari mu kundi, ndavuga tubona bimenya nakundi, ndagenda ngira kuri kiosk aho bari mu kundi, mugo umukozi mukumuriha cyafata umuntu w'umugenzi wanje ndamubwira niwe nzobwira kunguranya amafaranga, ariko nsa n'uwireze icyaha ndabimubwira ibyambayeko. Icyambayeko n'igiki mugabe icyo gitondo nagiye mbona telefone atahora telefone abyukije agenda irugo rwasambutse, umugabo abyuka, umugore namenye gahunda, umugabo namenye icyayi muhira, umugore namenye isaha umugore umugabo yogera, umugabo abyuka agenda agataha. No kuvuga umunezero bahanze guhererwa hagiciro nyene avuga ati sinokwa Madia Hotel agataha. Ngo buzima babuzi more Imana bakizigi komera nkuko yakinkijije, Imana ibomore aya mashashara nkuko yanyomoye. Icyabaye n'igiki nzabona ra telefone wana amafaranga wanore ntoya burya wari uyafise, kuko nanarimwe yanyuma shinyagurije yatubwira ko atahembwa imodoka iri muri garage. Icyo kitiwe nenda biziko abashoferi nabo bashimira bisi association nashaka kubura raso amara raso kumusifara yaba, kandi nari ndabiziko no kwa mushikiwe atobura yanakura yarenze. Icyo kitiwe kandi ni pikera isho kwitera na imodoka iri muri garage. Nukuvuga bwari ubugome. Icyabaye n'igiki arambwira ati none sakamburira ngaho mu cyumba urana, bisigura ko yiketse ko yakorotse, kuko uwo munsi n'Imana yamaye ubundi yari umugabo ari shike gose ku buryo adashobora kwambara impuzu kabiri. Mugabo uwo munsi yahinduye ishati gusa, ipantaro yagumije yari yambaye bwe yarayambaye. Nukuvuga arayitira ku portement aragenda. Anerefanye mugana uvu umutima uragiye, ngerageza kuyahamba bikanga emwe kabaye. Munyuma aragenda mu kabaro yateramiye nsangani yatashe ni moto ashikira mu kabare kabana. Mugana yatashe ni moto nayo yaravuye mu kabare. Angwaza buke buke araba ngo mu barabara yaciye mu pre. Bararija muri rango anidugirana kuri munini. Oyabona umenga amafaranga yatoa. Oyi aja mu kabare. Umudamu wawana mu kabare kaho banyine umva yaje kumbaza ngo umugabo yaje kutubaza ko amafaranga twamutoreye, kunabajije umukozi yakubuye kwambwiye ko atayatoye. Ntabyo zije sinenze nuko afise amafaranga. Ndamubaza igitigiri aranga kumbwira ngo wombwira gusa ko wanoreye amafaranga. Ngwera uwo munsi n'ipantaro yambaye n'ishati je ndagihuka. Mugagwera uwo munsi umutima uravunika, ariko nibaza ko yabikemye kuko nagize ubwoba buteye ubwoba. Nagiye bakanye mugangira ubwoba. Bisigurikira shetani n'umugome irashobora gucisha, kuko iyo hawe uyu munsi nabyo nari gukora pe navuye ndacihana, kandi nacihanye nyuma y'imyaka 7 naragikoze. Kubera icyo gihe abagenzi banje bose nabajije nta numwe yanyemeje ko ari icyaha, mugani icyaha. Ibintu byose uzokora ugasanga inyinshi yakibwirizwa gutorerwa mu isi y'umwuka n'icyaha. Niyo mpamvu niyo wabenzwe mu rukundo niyo wabaye kirazira gukemurira kubabaza mugenzi wawe mu bigaragara. Ugenda imbere y'Imana uti kubera iki wandekeranye intege nke, niyo ubura umwana w'Imana, niyo ubura isamuragwa ubwiza ubwijuru. Nibyo byabaye kuri Sara mukazana wa Tobito umugore wa Tobiya. Yarabishoboye kwiyahura, yarashoboye gukubita no kwica injorekezi. Mugabe icyago ciwa gitwara ku Mana. Arayiga ati sindi bwiyahure noba netereje data. Ubishaka nyiyicira wowe nyene utari bunyicire unkure kwiki gisuzuguriro. None rero mubyumve Imana niye kuri bisuzuguriro ku bana aba bana. Sibyo ibyo bibagiye kubereke
ntukagirire icyizere mugenzi wawe mu gutora inyishu y'icyawe watakaje. No, simba bibye mu bwabo oya. Mugabo ntukagirire icyizere mugenzi wawe mu gihe ushaka ko Imana ari igutorera inyishu. Iyo ushaka ko Imana ari igutorera inyishu, uyihereza icyubahiro cyayo n'ububasha n'ubudahangarwa bwayo, ibisigaye ugatega amashi, sibyo? Inyishu igiye kuguha cyane ukituhuza n'itegeko ryayo, ko niryo ryonyine rikuraho ibyo. Imana yarambabariye, mugabo ntibyari gukunda ko umugabo nawe amubabariye. Aramusabye imbabazi, ndanamubwira impamvu ndamuha amafaranga menshi haciye imyaka 5 yarantaye. Ndabwira impamvu afunzwe ndamufunguza ategeza nabimbwira. Ndabwira impamvu agwaye ndamugwaza kandi imizi ko none amafaranga muhabara. Ndabwira impamvu atamwana yabyaye hanze noreka gusomesha icuri cyangwa kwambika cyangwa kugaburira. Ndamubwira impamvu naho yogira ubugeni no mukwera umugeni. Ndamubwira impamvu, ndabwira naragucumuye ko kabiri. Ndamubwira impamvu naragucumuye ko ndihagije ko nari gukora icyaha cyo kukwiba amafaranga. Nayatoye rimwe rizima, sinigeze ndamuraguriza, sinigeze ngiriki. Nayatoye rimwe rizima, muga nabonye ko amafaranga amubujije amahoro, kumbure yari afise randevu iracika. Mugabo nanje naratabawe mu buzima bw'urugo mu kanya gatoya. Ariko icyo nababwira cyo cyose ndikubahenda nishimigisha yanje. Nimuzoze mwitera iceke mu byaha nishimigisha yanje, kubera hari ubundi budahangarwa bw'Imana kuri jewe. Imana ikansubiza business yanje kuko nari umukobwa, nari umugore w'imbaraga, w'ingufu, w'igikundiro, w'umwete, atagayagura akazi kandi atabintu by'ubwibone, atari kurya neza, kwambara neza. Ibyo jewe n'uyu munsi nta gaciro bifise. Icyo kurya cyiza nikimfitiye akamaro cyonyine. Ngiye kubitagira umunyu ari byo bifitiye akamaro n'ibyo. Ngiye kubitagira amavuta ari byo bifitiye akamaro n'ibyo. Ngiye ko kwambara impuzu ndende ariyo yohesha icyubahiro Imana n'icyo. Nuko umbwiye ko kutadefite imishatsi ariko nuko niko mbayeho. Ntabwo nkora nezereza abana b'abantu, no. Kandi suko nzi ko bidakunda kubanezereza, nuko nzi neza ko binanizanya, kandi rwanda yikunanizanya mu nyuma bikazana akavuyo. None rero mwebwe tugiye gusangira iki gicaniro cy'intavu muri uyu mwaka mu 2026, ngira ibanga ry'umwuka w'Imana nanje amishuri yanye. Niba ufise ikibazo ushaka ko gikemurwa n'Imana, ko hari ibibazo bikemurwa n'amafaranga mufise, yisaba amafaranga mu bikemure. Hari ibibazo bizokemurwa n'umwete, kubyuka mukareka kuguma muryamye. Hari ingwara zizokugwa no kuja kwa muganga, hari ingwara zizokugwa no guheba gusambana, hari imivumo, hari imikoshi, hari ingwara zizokugwa no guheba kuboregwa, hari ingwara zizokugwa no kureka kwihebura, kwiyumva, kugira ibyiza n'ibyishimo. Hari ibisuzuguro bizokugwaho n'umwete ufise n'urukundo ufise weretse bene wanyu. Mugabo hari ibintu ku buryo bw'umwihariko bikorwa n'Imana. Ibyo rero ntawe uwo bikwambura, ahubwo Imana ishobora kuguhuza n'injyajya kugira ikugerageze. Imana irabe ko ukomeza kuyizera bitameze nk'uko washaka ko bimera. Kubw'iyo mpamvu rero ngwino, nuje gusaba Imana uvuga ngo umugore wanje si umusuma cyane kwijana. Nuje gusaba Imana uvuga ngo umugabo wanje si umusuma, no. Kuko hariho n'abantu tuzi kubaka inawe ukavuga ngo narunaka narabimubwiye. Ibyo bintu byo kwisigira umwana w'umuntu bizana umuvumo n'akavuyo. Niko Yeremiya 17:8 avuga. None rero kugira ngo dutunge kandi dutungane, tworohe kandi tworoherezanye, turambe kandi turanirwe, turamba n'itoto n'itotane, duhabwe imigisha yose y'ubumana yagenewe abubaha Imana. Kura amaso ku by'iyi si, uyerekeze ku bwiza bw'ijuru. Umukama Yesu yoye gutsindwa mu rururuka ambarwawe. Kura amaso ku by'isi, uyerekeze ku bwiza bw'ijuru, kandi ijambo ry'umukama, kuko niwe Yesu Kristo muzima, bugere muzima mu Ukaristiya, akaba muzima mu ijambo ry'iwe. Niko Yohani 1 yavuze ngo mbere na mbere hose ijambo w'Imana yariho kandi yamye ari Imana. Ukure amaso ku by'isi. Numara kuyakura uzohiriwe, uzoba werewe, uzobuhiriwe, uzobukomeye.
kubera nugirira icyizere Imana ubone kwabirana ni mwabirane mu mubiri iby'umwuka mubirekere umwuka kuko ujya wabiriye cyangwa ujya kwabiriye ibimuhama nabyo zina ubwiye niyo mpamvu umuntu yikunda buke akabyuka yiyanga kumva yiyamirije niyo mpamvu akana wabyaye ubona ari keza buke bakiweza ukabona na kanyawanga no musikabyukanye inkuki no musikasa neza ejo kari sympathetic umwana w'umuntu n'ikindi kintu none rero murahiriwe kandi murabanyamahirwe iri zamu ribahuze n'ubudahangarwa bw'Imana ibintu 12 mukomeze mu byandike ariko wamwe nugize icyo watakaje nshingiye kuri wa mugabo yatanga wa mutwaro ngendureke kuryajyanye Imana kimwe muri 10 igukure ko ibyonyi byose uzomenya ukuri nono izogukura ko ibyo byonyi kuko uburyo abarozi bakora burya nabo nk'uko Imana ari umwuka umutima niko Yohane 4:24 yavuga mugikorera muri twebwe dukomeye twebwe tugaragara rero ko gushingiranira naye kwanyu ni kubaka umutima ni kubatume mubakure y'ububasha bw'Imana ahubwo ngwino egera aheranda Imana iguha umugisha Imana iguha umugwiza Imana iguha umunezero Imana ikurinde kubabara Imana igutera iteka Imana iguteturure Imana igutwenze Imana iguca umutima wawe wifuza mu izina rya Yesu Kristo urindwe kubabara kandi ni muri iryo zina rya Yesu Kristo nsozere natura umugisha wo n'umugwiza naturiye ibyiza n'ibyishimo natuye amahoro n'amahondo natuye ubutunzi n'ubutungane natuye ubwenge n'ubwerane natuye agahimbara mvuguruje agahinda mvuguruje umubabaro kandi ubwiza bw'Imana uhosagaza imitima yacu ibyishimo amen amen haleluya kuko warize uri mu butayu Imana ikakumva izanywe no kugutabara kumara nimba warahizagiye mbega usigaranye ke sigarana ngo ibyo watakaje byose reka ubihabwe no kutajyajyanye Imana igukure kwiga isuzuguro kandi guhishurire ibanga ry'umwuka umenye igituma ubengwa igituma wibwa igituma utotezwa igituma urogwa igituma wamugwaye igituma ufise umujinya igituma uri ngumba igituma ufise icangiro n'igituma ugenda n'ibisuzuguriro Imana iguhuze n'ineza yayo hezagirwa shewe kanta gukunda cha ego kunda reka mbivuge mukama kunda gukunda cyane kakunda gukunda cyane by'ukuri sinoro mukunda bivuga reka nkubwire mukama akasala kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo uri umwami wanje reka ndabivuge Imana iduha umugisha twebwe ubwoko bwayo mu izina rya Yesu Kristo umwami umukiza n'umucunguzi wacu amen.